Danas sport za djecu predstavlja mnogo više od same fizičke aktivnosti. On je važan dio njihovog odrastanja, razvoja ličnosti i stvaranja zdravih životnih navika. U vremenu kada su djeca sve više okrenuta ekranima i nekom statičnom načinu života, sport postaje ključan za njihovo zdravlje, ali naravno i za razvoj discipline, samopouzdanja i socijalnih vještina. A najveće moje zadovoljstvo mi je kada vidim curice da dolaze na trening sa osmijehom, druže se i jedva čekaju na svaki naredni trening. Znači, radimo kao i obično. Prvo ćemo bez zida, a poslije ćemo to primijeniti i na zidu. Znači, radimo samo prsti iznad čela, ali naravno i noge su tu ključne. Znači, cijelo vrijeme ste u ovom polučučnju i kao da radite ove čučnjeve. Ajde, kreni. Mislim da je odbojka pravi sport za djevojčice. Volim za to što je timski sport jer mi je druženje jednako kao i pobjeda i voljela bih jednog dana da obučem dres reprezentacije kao i moja tetka. Sport i treniranje odbojke za mene predstavljaju način da se razvijam, budem uporna i da stalno napredujem. Klub Libero mi je dao osjećaj pripadnosti i timskog duha. Trudimo se da djeci ponudimo nešto više od treninga, a sigurno i podsticajno okruženje u kojem će razvijati motoričke sposobnosti, timski duh, raditi zdrave navike koje će ih pratiti kroz život. Mm-hmm.